Krak Shalo 24 Ramchandra Ghat Constituency by Khobja Khwai Amjai Lahar Gwngwi Kwlwi rikha borom gonang MLA Ranjit Debormani Sakthar Mumbai illegal Bangladeshi go back in really klaileka khoroksha khlaiei naitugui Bangladeshi no tiklainai raida chayati hapai mano muthaknani nangnai tiprasharokni ha sekjagui tongphaika Bangladeshi rokbai joto thansa khlaiei khorangti sayake muthakmangla faidi jotono pal khlaiei khorangti salayenu hinei ohimbotok khlaijaka jaya winai tongdi nok bad news di makpliwo Home Minister Amit Shah long live. Home Minister Amit Shah long live. Long live, long live. Long live, long live. Ngakan coba kotor saling, guys. Ngakan coba kotor saling, kah? District kita pakai mas, guys. District kita pakai mas, guys. Ngakan coba kotor saling, guys. Ngakan coba kotor saling, kah? District kita pakai mas, guys. District kita pakai mas, guys. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. Prime Minister Narendra Modi long live. Prime Minister Narendra Modi long live. Illegal migration Bangladeshi logo di थांनाय 19 मे 2025 सालमारिव मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स नि बखाख्रै बांग्लादेश ताई रोहिंग्या जरा हाबपायनाय चिनि भारतवर्षव तथा त्रिपुरा राज्यव बरंनो डिटेक्ट खाये नाइटुगुइ बंगनि हावा किफिलिनानि बागै अरो कायसे नोटिफिकेशन जारी खायका एवं गाइडलाइन जाका प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टो डिटेंशन कैम्प खालामनानै स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालामनानैबो सिजाक दङ दिनै जों नुखा दिल्लीव आरो बांलादेश रमजाक दङ गुजरात रमजाक दङ हरियाणा रमजाक दङ महाराष्ट्र रमजाक दङ उड़ीसा रमजाक दङ आसाम रमजाक दङ किन्तु चिनि त्रिपुरा ताबुकबो आरो ओ बांलादेश नि फाइनेरनो ताबुकबो रमजाक याखौ के आबोनि बागैनो जों नायो जे चिनि त्रिपुरावबो दाकिनो ओ जे गाइडलाइन अनुसार नोटिफिकेशन अनुसार त्रिपुराबो जरा अवैध भावे और फाइ तंफायना बांग्लादेश नि बरनो नाइटुगि खालाय बंगना हाव दाति दाति केफिलि रहनानथुन ताई भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं स्वराष्ट्र मंत्री श्री अमित शाह जी ताई चिनि बुबाग्रनो हामबाय याफोरै जों चिनि रामचंद्र घाट विधानसभा केन्द्र होइते कायसे जों बना हामबाय याफोरै जों और तिनि रेलि खायना थांदों